topal no wahandi bemme en ata ko dara wonna ko mawni no waadi do fedde o ya joni no nyande no Allah wala do subhanahu wa ta'ala waday no ruho wonki king e gallo pal bemme en ata ma ko denyande Allah noti in assemblée générale mo tawata ha hande ko assemblée wala pour vous dire combien de fois notre Seigneur Allah, Dieu nous aime, Dieu nous a honorés, parce que c'est notre Père. Car ko wi'ete malaika ko fof e jinnaaro ko woduno kon fof Allah wi on fof mo wondire ɗo Allah daali wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa nde o wiyanno malaika ɗin mi waɗay ka leydi ɗo khalifa ko lolto enen ko en khalifa ko en lamɓe ɗo men soɓe nani ɓenna politique no hanni ɓen ɗo alluwal ngal ngal mutaki e seeɗa ngal walti par ce que ko en lamɓe Allah tagi ko en khalifa ko dennanagal ko woni ka leydi kon fof Allah no faala addude ko lonto ko seera leydi ni ko seera planétaire o fewde e makko tumɗitora ko woni ka leydi ko fof Allah nottiki malaika fof on fof are ɗo no faala addude ko lonto ɗo oɗon piɗo bagage Allah wi Allah dai قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم لأن بأن ملائكة فوق والنبى بنفعل أدو لدوك لونتو ونطو ملائكة ويوس بالنولي بيني الله أعديك ليدي دو وبنا ليدي rufinira ƴiƴam warda minen ne ɗareni minen ɗo miɗen jokki kala ko yiɗɗa ko farata Allah wi'i min miɗo andi ko on anda hay so tawi ɓe ɓiɓɓe adama aroyoɓe ɗo wooday waɗoɓe ɗum kono heɓoto e maɓɓe kadi nendi tabintinnoɓe nunɗal e peewal e kuɗol Allah kañum e kawtital moƴƴal ɓe fof ɓe wonata bomɓe kamɓe ɓiɓɓe adama ɓe heɓoto e maɓɓe gaɗi nunɗuɓe fewjoɓe hoore ndi leydi ko on sayi noon ɓay allahu nanɗo subhanahu wa taala noddi malaika fof tapko loopal ben meɗen adama ngal ha gasi on sayi noon o waɗi ruhu on e ben meɗen adama jooɗi focci malaika fof kayno reedi on sayi Allah wi on fof moɗon sujjanen إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم سجن آدم on say malaika ɓe fof sujji subana iblis kañum ronki sujjude joni noon ɓay malaika fof sujji lutti iblis ha gasi on say noon Allah o nan ɗon huuɗi iblisa o landimo ko honɗum haɗi sujjana o قال يا إبليس لآية parce que vous dites regarde attention de l'autre côté là on sait قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقته من نار وخلقتني من طين خلقته من طين وخلقته من نار on say Allah nan ɗo wino iblis honɗum hagma sujjangol o ene ndahay Allah nan ɗo no yewtirno mo jonnude iblisa laawol yo tuubu ene iblisa ko honɗum hagma sujjangol hunde nde mi tagi juuɗe am ɗen ɗiɗi tagi ɗum fof ko Allah tagi kono o tagi juuɗe makko ɗen ɗiɗi kon ɓuri teddude o lutti ko wiyay ɗum kon faya du ɗon andi hay piiji almani ga ko doloke sakkiraɗe juuɗe ɗen ma paɗe sakkiraɗe juuɗe ɗen no ɓuri paɗe moƴƴinaɗe ɗen kayisir ma ɗola ɗon kayisir jogagol paɗe ɗen hirduɗa
ko biɗi seeɗaji ni Allah tagi juuɗe mum ɗen no jeeya e muɗum ɓerne en adama ko juuɗe makko ɗi ɗiɗo tagi no jeeya e muɗum aljannaji ɗin kadi o namal ɗo malaikaji way tous ko kanko ƴettitama ko mo moƴƴini aljanna kanko tago on sey fotuno ka o wino ɗon ko honɗum haɗi suƴƴana hunde nde mi tagi juuɗe an mi ɗiɗi o wi e Allah mi anda jaaboni ɗum mawni Allah accana kono o raati ɗum ɗon jitti o wimo a askat barra har a mawni tinni ɗo kadi o jonna kadi cooltu ɗo wiya e jaga Allah jaga mawni tinni ke accana ka a jeeya e townitiɓɓe kanko o yi holɗum qala ana khayrum minhu min miɗo ɓuri mo moƴƴude o wi min miɗo ɓuri mo moƴƴude miɗo moƴƴi e maana ɓuri adama o tawi o yiiɗi e tawi noon e nder ka o ɓayko landama ko honto o ɓuri adama moƴƴude o heɓali solution hayno wona wigol kaka ngañ na wigol kaka darde na wigol kaka peewal na wigol kaka gandal ko noone no ɓe tagina on sey o wi a tagimo kanko iblisa e loopa min a tagilan e yiite ko min ɓuri teddude ɓay kanko a tagimo e yiite e honno wiyete e loopa min iblisa a tagilan e yiite ko ɗon mi ɓuri mo teddu tawi ko ɗum ɗon ko yii tawi ɗon hay siko ɗon dara moƴƴa si loopal reginama ha ngal ɓurni neɗɗo ngal woni loopal rewtama yiite dañigara e salli ma hay siko ɗon wonno ko ndaari on say noon e Allah nan ɗon ɓayyaltini iblisa huɗimo o wi non joni wondema haray hollugol enen adama yankoɓe teddungal ngal Allah okki en ngal no mawni koye arɓe e hoore ndi leydi fiyen fewdu fiyen dirige ko ɗum Allah addini e hoore ndi leydi koye lamɓe ari koye khalifaade yilti Allahu nan ɗon andini adama alayhi salam inde dendanangal biɗo ɗum ɗi fof may ko malaikaɓe mbaɗano contestude kon dow a adday ɗo waɗi ɗo woni wattitirowo ni Allah no fata andinde malaikaɓe ɓe aɓe ɗo koɓe nendi hay so heɓoto e maɓɓe waɗoɓe koɓe wiɗa kon kono heɓoto e maɓɓe kelluɓe fuɗɗori moɓe addi yiide on taw ladani o allama adama al asma'a kullaha ma aradahum ala al malaika wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin jilti Allah subhanahu wa ta'ala andini bermeɗen adama inɗe ɗen ɓe fof may supériorité mo Allah o nan ɗon accordani bermeɗen adama e hoore malaikaɓe ko bimana ko ɓurogal e abbugal ka gandal kaka gandal ɓural gandal ngal ɓuri kala ko ɓurete ko fof nemaji ɓurɗi mawnude ɗi Allah okkoye ɓiɓɓe adama ɓen ka hoore leydi ɗo koɗi tati ko laamugo e jawdini e gandal ngal ɗiɗo tati ko ɓuri mawnude e majji ko gandal ngal pikalaray liderɓe ɓen no gaa ɗay bake gandal ngal no hetti laamu ni ko gandal ngal ɓuri wondude e teddungal gandal ngal ɓuri teddude e ɗi laamu ɗum e jawdi ide yewta e haala men en langage en vulgaire mais himo ƴette wonde fi faamingo telemaka wala ko woɗɗo ɓeyde ittibase ƴettugol goɗɗum ɗo arda fi o faami ko wona woode masnangi ɗe wiya e miskiɓe ɓen no yiilana marɓe ɓen mukka kelɗo sika marɓe ɓe kadi yiilata ɓe yiilay ngal kamɓe kadi ko lamɓe ɓen ɓe yiilanta kelɗo sika lamɓe ɓe kadi yiilata ɓe yiilay kono ko jannguɓe kamɓe kadi ko jannguɓe ɓe noddata si hewti ko gando on ɗum wiyata lanɗo on si nawni biiji ɗin kadi hunde ala mafsude mo
woni balde tati balde nayi nan do wiye non de nan docteur to cardio pour to joga ko ganda spécialiste ko professionnel on ay ko ida lando on way de lando ay ko ngoto do lo ke on belo do lando ngoto do lo ke on belo on nyokare do lando so bana no mona ni no nyokare no po fe moja nyokare ka moja fu fu moja ni lando sanga ko boy parce que kella lo fa si leydi kadi tampodiri économie on jibodiri grève uji fof bidama militaire yoɓaka économie saɓɓitete goyi ɗon andi ɗum hewtan no wani e kanko mawɗo fala tannaɓe on sarno jara samba économiste renommé on innimo e nder 6 mois monsieur le président ala économie o mani adoi oni sakku sama kala wala sama kala milandi ma ko sobe oyne derde jeego hare ko huuda ko dadi hare duwa be yoba ma économie ali ka duwa ko ay sokoni sur le président atta ara ni wa kabinian ay kaka dare mo andi do wa ko ni be ala ko o wadi dum haga sine relation ko gandu on dum kanyum kadi waali lamdo président de la république on ala tawa mo kadi julirde haga lamdo ala tawa almani on kadi julirde ko mani de ngati lamdo yatti ko wala sabba ka on don lamdo ngaldo imamu ya sabba ala mo fala yedo le président mo ena don pewa monsieur le président o yiɗa ɗo lanndo no badra kala kadi ko lanndo o hawri calendrier mum woni chargé simo hundi so habbiri o ƴetti bagara lanndo ɗum tout sottagol ɗon ko ɗum o wi assalamu aleykum wa rahmatullahi assalamu aleykum kaɗo ko royaume ani ɗo seeɗe monsieur le président jon noon ko ɗum wanno si allah nanɗo teddiniri ɓen meɗen adama e dow malaikaɓe gandal o andini mo inde biiji fof o yetti o wi malaikaɓe yeeteɗan ko honno ɗi biiji wiyete qalu subhanaka ma la ilma lana illa ma allamtana senade wodanima yo jooma min ala gandal sina ko tindiɗamen konko andiɗamen a jannimen biiji bus kono min andano ɗum ɗo wiyete qala ya adam anbi'hum bi asma'ihim adama yettide kono ɗi biiji wiyete ɓen meɗen adama tindini malaika ɗum ɗo ko wele jolɓe ɗum ɗo ko feete ɗum ɗo ko wow ɗum ɗo ko undugal oɗo tindini malaika ɓe inde ɗen ɓe fof man ceernojo men goto gando moɗana ɗum wiya cheikh Muhammad Taibo o windi deftere deftude sukuni hay ko janga o ari on aya o wi no wodi ko faameten e o aw gogo on bel meɗen adama seede bel meɗen adama ko inde ɗen ada jannede inde ɗen ko ɗum waɗi boobo ko adoto wondude ko inde par ce que ɓe innayi tanqasimul kalimatul arabia ila salasati aqsam ɓe innayi ismun fi'lun wa harfun kongu ɗiɗi fof kala kongos hay ko imma kongol wona un verbe ou bien un nom ma ɗum foyel sifati fii jon noon boobo ko fuɗɗon ka wonde ko inde boobo aɗa ko prononce na verbe boobo fuɗɗon taƴirgol ayi jooɗiɓe ɗaanike so le verbe boobo ko fuɗɗata ko wigol ko baaba nene ko inde ɗen le bébé commence par le nom ɗum no tindini par ce que allah tan ɗum bo sa wiɗi ɗo bobo ha ko wi e hiye ɗum ɗon ko halko wonno ay ɓeyne alhalku wa kullu lafdin la yazal ma'nahu ila ma gayrihi ɓeyna ko wiyete halku ko boye ɗiɗi ko konngol ngol tawaɗa andota ko konngol filisnagol watta ɗon ko masna si mi ari ɗoni wi sa tawi wawi waɗnay ɗo baya mi ari mi juuli e ngana ko haga si mi indi e hiye min na baya na wallani o wiye taw so ɓe fo seni e haade on e hiye so waɗama yewtere gonde nana nde pammi joni noon sa pijini ɗo bobo ha ko wi e hiye taƴina bitay ɗum non ɗo ka ɗum woni ko
ɗin mum ceerno wi ɗen inɗe ɗe ɓen meɗen adama janna ɗon ko ɗen woni neni e baba kala ganda toute la science. Le nom que notre père Adam a été enseigné par notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le nom qui englobe toute la science. Parce que la science, elle est constituée de noms. Ko inde hay deftere ko wiyete ko Muwatta Imam Malik ko Fathul Bari ko ɗum ɗo kala hay deftere fof ko inde ɓeydi ɗin fof ko inde oɗo science mo yoto ɓay nene baba science o yaajugol makko ko o tableau ɓeyta kon le tableau périodique des éléments de Mendeleev on tableau mo anduɗen ɗon ka chimie beɗa ko men waɗini seni mbaya on tableau mo anduɗen ɗon ka chimie on ɗo woni nene baba science ɗi fof par ce que ɗen inde ɗon e masse atomique ɗi munɗi ko ɗum ɗo woni science o koye nder ɗon tableau ɗon heɓi hydrogène heɓi azote heɓi manganèse heɓi aluminium heɓi zinc heɓi carbone ko tout ça wata carbone on no ƴetti sokkunugo e chimie o so nani science on ko chimie par exemple la chimie organique ɓeyni la chimie organique est l'étude des composés de carbone on parle et si donc science on fof ko inde ce sont ces noms là donc si artoyɗi kañum kadi hay piiɗi ko bollitirte ko fof ko inde oto wa ngal son daani ngal o tawi ngal fof ko inde ɓeyna hinoɗa piston o hinoɗa radiateur o hinoɗa leydiye o hinoɗa tableau o hino ɗum ɗa ko ngal gollitirte ko gacci ngal boni ko inde kile 18 kile 7 jonnan ɗon kile 12 fof mum ko inde toute la science wonno ko ɓen men adama janna eɗen inde joni noon musidɓe julɓe tedduɓe ɓayno Allah subhanahu wa ta'ala naati ɓen meɗen adama ka aljanna ɓay o taganimo ɓeynima ɓay woɗɗenanima aljanna o kasi natama ko won ton gon bourse sorna ala tomarema juuɗe ala ko ɗum waɗi so waɗanimo ɓeynu kawini natenamo ɓurna ya adamu sukun anta wa zawjuka aljanna joni noon ɓayno ɓe naati nden ɗon iblise joɓɗiɗi ɗon faɗɗinoyiɓe ha gasi sabu ɗum waɗi ɓe tuppinaka hoore leydi tippagol maɓɓe ka hoore leydi ko on seɗe poɗa on islam ɗo Allah tadi fa imma ya'tiyannakum minni hudan wa man tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Donc dire indicatif biɗo e mi waɗata hagata haray kernoɓe men fof oɓe tedduɓe dogol ma ɗuure ɓe sirite tan mo juutaha haray sago men en heɗotoɓe ɓe jonna ɓe ranti ɓe ɓangi ɓe kaɓe ɓangi ɓe sini ha ɗo haray ɓe hande micro ala kadi ɓe pontoto kadi annaɓe fuɗɗo ɗuwi e haray min jonni ɓe daƴi ko joni noon ko mana ko andi gollen ɗin fajjereji ɗi intellectuel ɓe men woni waɗe ɗin ko diinaji ɗin koɗi tati wi diinaji ɗin koɗi tati diina ko woota woni ko allahu tan on jaɓani takore nden nde fof mayre ɗi fuɗɗori ɓen meɗen adama ha ñande damgal dañi joni noon ko kan diina noon ɓay ɓe jippiɓe ley ga diina ko Allah kodi ɓe kan ko kan diina wiyete l'islam Allah wi noon fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya ko heewi kon e Qur'an si départ o fof iri fa imma wonoye ko wi'a ko garoye fa imma ya'tiyannakum minni hudan si ani aroyde e moɗon fayde ma aroye immorde ammi Allah peewal faman tabi'a hudaya kala jokkuɗo peewal anga wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ɓen ɗo ɓe huɗoytaɓe sonnaɗo kadi joni noon ngal peewal faanda ngal ɗon ko ngal wiyete l'islam o ngal wiyete l'islam joni noon kamɓe ɓen menen adama ko l'islam ɓe wowli annabaɓe ɓe fof maɓɓe kadi ko l'islam ɓe wowli dans la conception coranique dans la conception islamique il y a une seule religion, n'est-ce pas? Il n'y a pas christianisme dans l'islam, il n'y a pas judaïsme dans le Coran. Al-Quran kañum jaɓa, je précise bien, je dis bien, mi innani chrétien yagal ala la gandi nous vivons dans un pays laïque andi kono ko windi kon ka Al-Quran ko Al-Quran ko wi ko kañum ko wiyete diina nder ton ko woota ko wiyete ɗo l'islam nder ton annabaɓe ɓe fof kadi hay ko ɓe julɓe ɓe fof ko ɓe musulman
Jésus était musulman, Moïse était musulman. Donc, il y a un verset coranique qui se trouve dans la sourate Al-Imran, la famille d'Imran, à travers lequel tous les envoyés de Dieu, tous les messagers ont procédé à une déclaration commune dans laquelle ils se sont déclarés des musulmans. Il n'y a aucun seul prophète qui s'est déclaré chrétien. Mais pourquoi bimana l'islam côté joki gente do Allah mayo قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Allah dan wiu agon ini ko tipina e mako so kon agon ini ko tipina Ibrahim kani Ismail e Ishaq kani e Yaqub e kanira be bendombe e ko jonna no Musa e ko jonna Isa be do be fop mabbe me goni ni ko jonna e be do ko fop e ko jonna annaba be bokay wan nabiyuna min rabbihim e ko jonna annaba be bokay immorbe et Dioma Mabé. Dit, nous croyons à ce qui a été descendu sur nous, sur le Coran, ce qui a été descendu sur Ismaël, Isaac, Jacob et leurs descendants, et ce qui a été donné aux prophètes dont les noms ne sont pas écrits. Donc, on a dit, on n'a pas de pays de Mouna, Kado, Bédo, Fouma. Bewi la nufarriqu bayna ahadin minhum men men senni raha e goto e ɓeɗo annabaɓe ɓe fof ɓe guluji temɗe e guluji noga e nayo meɗen reconisi men irriɗiɓe ɓe fof ko annabaɓe Allah wonata ko ɓeydeɓe ɓe waɗi kon ɓe wi ɓe jaɓi sersi kono ɓe sani Muhammad enen hiɗe jaɓi Muhammad ɓe jaɓi sersi kadi ko annabaɓe en kamen en jolluɓe c'est prophète chez nous croyons à ceci et nous le reconnaissons. Et fait partie des prophètes d'Allah, d'ailleurs les super messagers. Parce qu'il y a un faut Dieu non est les super messages. Dieu non, mais lui, mais c'est une guerre à Igo, à Kunebeno, mais voilà, nous l'avons musulmans, mais même pour avec les tourbe. Nous dit Annabi Isa, c'est lui, Washhad bi annana muslimun. Jésus, Dieu soit témoin que nous sommes des musulmans. C'est Jésus qui s'exprime. Jésus qui s'exprime en disant que Dieu soit témoin que nous sommes des musulmans. Abraham il est venu très longtemps avant Jésus. Le prophète Abraham. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ayat Qur'an que Abraham était musulman. Il n'était pas chrétien ni juif. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Abraham n'était pas juif, il n'était pas également chrétien, mais il était un fervent musulman. C'est le Coran qui nous parle. Dieu nous parle de wondema jenda nanga annaba be mura be fop mabbe ko be jurbe ko l'islam wol ko be frode ko honde duma fete yakal fuddi ko bay annabi Isa fe'i ha kasi luttitu e dom den falsifi bible on le sens que gel ko be fala e modini dina wiete ka christianisme. Même les termes nous disent quelque chose, les termes, parce que généralement le mot qui termine par isme, c'est des idéologies. Isme, bien communisme, capitalisme, quoi que non christianisme, isme, il faut communisme. Il faut faire beaucoup attention dans les termes. Aïe de dire que les forces de l'islam ont dit que termes gagnent tout le monde. Anana leina e hono wiete e l'islamisme wala gal sibe ini hono wiete in terme di popolo e jabu yobe inwe les musulmans
les musulmans, voilà, les islamistes. Le mot islamiste encore pas. C'est le terme forgé par les ennemis de l'islam. Nous devons faire beaucoup attention à ces termes. Ils nous forcent des termes. Quand on voit la bonne nous dit, nous devons avoir un terme. Mais bon, il y a la dia. Toi, tu es c'est l'excision. Pas excision, oui. Quand on a la mutilation génitale, si, voilà. Mais la mutilation génitale. Mais là où il y a une excision pharaonique, et il y a une c'est le terme qui fait pour y aller de garde au pays. Et il y a une nounite, il faut que tu m'as nommé intellectuel de mer. Il y a une huit colonnes de Madina, il y a une Dina, les religions monothéistes, c'est une religion une seule divinité est adorée, n'est-ce pas, pour une notoriété monothéiste, Dina Tawhid, Dina, Dina Tawhid, pour voir, ça pour Dina Katawata pour Allah tout rewa, il doit faire pour rewa. Chez les chrétiens, est-ce que c'est le seul Dieu qui est adoré là-bas? On parle du Père et le Fils et le Saint-Esprit. Pour nous, Tawhid no wole non. Ni quand même on est divers à toi, quand on nous demande. Donc nous payons femme. Donc hari ko en andu wondema ka ko diina l'islam ko diina ka anna no hoore mum den nananga anna baɓe ko ka ɗo wonde ɓe yottini ko ka ɗo kadi l'islam o woni ko ka ɗo allah réconise joni noon annabajo kala jowa e rôle mum on ha hewta iwi ñande ka ari ka heeɓi opposant e nder diina l'islam o yimɓe ɓe gandi koɓe catégorie ɗiɗi ko wiwɓe hino jaɓi ka e wonɓe opposant ana dari fi'atayni fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun ko feddeji ɗiɗi ko fedde wiwde men e programme allah o ha ñande tan ka dari e fedde wiwde men maaye tawti ɗum marsa o yaani noon gonɗo e mum hittoɗa o yaani ko joni noon ɓay allah o nan ɗo addi ɗum annabajo kala aɗa suwa rol mum annabajo kala aɗa suwa rol mum bandije ɗe wi marsa da ɓe bonnay fi ɗum hewtoytaka duwaɗo allah wi wondema aray ha hewta inna allaha balighun amri allah yettina kiyade makko mo aray ha hewta kadaba allahu la aglibanna ana wa rusuli allah o nan ɗo foti o famɗi wondema ko kanko e nelaɗo makko ɓe gari donc noon l'islam o heɓi opposant ɓe jattiɓe kaɗo dina ha fir'auna aroy fir'auna wi'i wondema feƴƴuɓe ɓen fof ƴoƴa ala hakkil faama ala doon o jabti kaɗo dina allah o nan ɗon halɓiti makko bindi mum gotu ha aroy fewno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande suratul fati tippino e rasul sallah sallam ko nde ñande ɓurti ɓe henande folgal ngal wondema effectivement ngal laaɓa allah inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara allah subhanahu wa ta'ala o wi mi udditanima udditan mono nangal iyo mi yapano waɗe nangal wakkatuji maɗa aɗi e sakiti e ino min timmi nema on e dow maɗa mi wadde gortal foɗowa hake o andi effectivement wondema kaɗo dina ka aray ha ka hewta kolgal ngal laaɓoto ko ɗum wanno ñande ɗum arno allah wi so wa o yini aray komi fuɗɗuma laakol laatigue ñande fir'awnaaru makko ɗum wara kanko kadi fir'awnaaru makko ko abuja ñande o tufama o wara ɓay o tufama ha gasi jiɗan annimo illude o noddi ɗo goɗɗo ayi aɗo heƴa ma yewi aɗo yahu yaayi a mouhammad inna mo min kaali joni ko mayde addi mi ko mayde mi saɗi ɗo wi komi golɗinaade ɓay ɗum ɓay o lottini ɗo nelaɗo oggini ko duuɗi ɓe ɓaddi ɓe firawnaaro wi firawnaaro moussa par ce que firawna oɗa kam ɓay o yooɗike o goɗɗinino o wino o goɗɗini oɗo kanko wi yewwiyami goɗɗinaade mi ɗo mayde joni noon iwi nden ñande allahu nan ɗum subhanahu wa taala jonni julɓe ɓe kolgal ngal allah daali alyawma yaisa alladina kafaru min dinikum fala tahsawhum wahsawhum
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله سبحانه وتعالى هندنهم يفرع من تأييد دينهم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. هند يفرع من تأييد دينهم. بيونو من دينك المسرح على بتاعك كهيو بيتك دوانو هند بديكلاري جبت ماتو بيجي بفولا متواوا مدني. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. فلا تخشوهم وتوهون به واخشوني هدى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هندي متمنني دين ممكن وفكر نسيت بتيتا النبي آدم أكل نون هاي محمد الذي هندي يوتيك توكيوتيك الله. ولو دikala kopandi kabao ninyana wi ako dina itu walina to ko nenya kagasi dibala nak ni kita ni dulu tadi ko dina kagasun Al Muslim, anggoran ufandole, untuk ibu. Kekurangan agak dari siu. Ada dari dua gasiti mihan dan tibinani mungkin namun miti minum yang mungkin domo. Kalau no ada sekian ini lah senang. Ada dari sepuluh waktu yang ada beri makor dari kemas. Ada dari kita ya Rasulullah wal Fath. Si balal Allah gal awi gal balal gal Allah min wadoka suratul Fatih wa yansuraka Allah nasran aziza. Sehingga awi ayinga wal Fatih utidan gal imat maka utidan pengarita yang mudahan dekali walaaikan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Ji ayinga dan muara grupa dina gagertina kala ko wino ma kongasi dengan kuno buku wana ya pandoma baka kuli akide sakiti dare nakado bibi wasallallahu bino ami akante kongare nullah ko ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. Subuh gino, yeta jom mana ini sinola, on sinola kini makum dia bertemu bagai ini pada isu mau dan ni. Jom kalau dina dina Islam, kaki urung ay yeta yang hayu di mau ini kita jauh dari hayu di, wala jauh rumano kama. Kalau rumano kemana atau lagi kemana lo kembali Oyukuwe tuwe kwenye muri darasa baba mama mimi mizo tainde mutini kalau kita dulu bisa mutino kalau kita do amin mutino amizo kalau kita Ibrahim mutino ibu kalau kan dari ini kita akan membuat mahawani angko mau mata bentan bino arani uti kontan ke kau dari ini ada nurdine gote makandar longa logo te ya julo ya atata ke kakede benda de novela TV ando sikau ni juli dai tak undonda kita uli betulan sama yang ada di video hari yang menurut tadi sebab video itu kawan nama hari itu sini semua non perasaan ne para ke dia kalau bisa unoye kami ini intelektual ham soal dunia siapa nak kami angkat ini turun dari video kalau bersifat ini dua ni dengan kapus mereka dengan intelektual berbanyak gerer dan apa tahu dia tu jadi kau review pahami hari dia mau memang teknologi hari buat teknik yang modern jadi bisa dimakai 25 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.